sredino mape. Da se fukamo že to na začetku, tako da našli kaj to je. Ja, umrla boma. Kje imaš no? Jo, skin imam neki stari. What the, Hočeš to, da ne? Ne vem. Ne. Mislim, da bomo playali tu close. Ima sniper. O, kar 98 imam. Res? Da mi ga. Ne, just. Gustav Šilih. Pa to je neka solo polna pedofilija. Kakva pedofilija, kaj ti moliš? Čekaj, da kaj se... Player! Ne, se ne, hitam se. Ja, sem da Kako vebra. strašil si se, stari, priznaj. Ne, če ne moram imeti odprti hočeniti. Zakaj ne? Ne, stari. Si fuknil šuhe dol? Bože, ja, da je to, da je več ne velja. Avto nekaj plave. Ima tak laufat pod to. Ja, oni plavajo, tukaj zdaj pa hočejo priti do mene zdaj. Kdo plava? No, en mi. Gre se, da marka jih. Smo. Kaj res nekdo plava sem, ali kaj? Vidi, da nekdo plava proti nam, stari. Mi smo bili zdaj v zonu, tu moramo čakati pa gledati oni bridge, da jih ubijemo. Dobro je. Kam greš ti, ajde? Ja, grem se fukn do z litice od depresije. Ajde, prosim, ne tako igra, jaz ne da tako igram. Da, rad se mečeš do z klifa. Čeko na... Hajde da se vržemo za klifa dol, stari, skupaj. Ne. Nedogled gremo. Nedogled. Nekak ti si. Znaš, da te ne ubijem. What the fuck? Kaj je s tabo? Kaj te moramo pretepsti? Pa oni se vozijo v čovni, Kaj malo depresivno zgljaš, gled, tam je bot, gled. Ki? Kaj je vodka noter? Sredi morja O, tam. what the fuck, pa res. Kako je zginil, Čovni. Ala, me vidiš, tak zgledaš, okej? Evo, tak zgledaš točno. Tak. Da vidi, to pomeni, da me ne vidijo. Ne, sploh te ne vidijo. Ni Ti šans. mene ne vidiš. Daj malo se obrni levo, desno. Ne, te vidijo. Ne. Kako je to sploh fizično mogoče to, kaj delaš ti, stari? Jo, pozicija. Rdeča zona. Pa. Ja, ostanemo nekje na eko. Kakemu eko, beži Oziroma od bajta. sempre. Sali, umrla boma. Bajte to je bomo gleda. Umrla boma, Sali. Ne bomo, jaz sem notri bajte. Kaj pa jaz? Avo, Kaj ne ti moš ti maze? kolega, da pri vratu, stari, what the fuck. Zakaj lutaš, zdaj tu nekaj, če, skri se, noter vršiček. Tako jaz, evo vidiš, jaz sem skrit. Jaz neđem smoke po vse okoli. Vse ne poklesiš. Kaj to je, oh shit. Rakete, Kak ne. atmosfera. Mini 14 to je. To delajo pa ovo. To je bilo blizu. Preživela sma, Soli. Nekje ljudi krog že gre proti nama, ali kaj bo to zdaj? O, shit, Soli, nijem avta. Še, to se ne rabi, vse smo blizu. Jaz sem spet 3 Red Bulla za igrice, jaz sem cracked. Okej. Mislim, ni šprinten. Ker ti sfuka aim to, ajde. Ne, šprinten. Kak me to aim sfuka? Ne vem, ker ti večno srce i treba biti 2 igrice, pa ti sfuka aim, da ne vem dokaj. Pa še igrice stati. Okej. Guste kaj ne. Ne, stari, jaz sem taj pri tebi. Zakaj misliš, da ti meni tam srčuje 3 posete? Daj. No, sklep. Gremo na drop, stari. Ne, kaj če gremo samo vedno izven zone. Jaz bi šel bajte. Tak zvano. Kje je drog? Glej, ga vidiš, tam je. O, gremo ga ubiti. Koga boš ubil? Drog. Dobro, stari drop. Samo moramo nehati igrati sire, stari, ali? Ne, nikoli. Dobro. To je vredno novo CS, kaj si. O ja, to moramo gika do konca. Znaš kar igra. Ja, imam to. Jaz sem karista. Ah, Karista. jaz tebe trovam, da vidim, da se malo razpilziš. Grem gor na bajto. Pa ne, ajde samo povej meni kaj delaš, koliko te se naložili stari. Gremo na Če bi bajto. bil soldier, ti bi šel poj tam nekam v Afriko, a mi bi mogli iti v Francijo, evo. Cijo.
Nuko sem ga doli. Doli sem ga nuko. Gremo. Postavljeno miro, ok? Ne. Noter v smoku menda. Našo pozicijo, ne se. Ja, zdaj, Tam gore je. tu jalo stojiš, stari veš, da se bili zavadi tu, ne? Ja, To te bajte. opo. Naš pa, a veš, jaz bi zdaj može vojn. Prav, ajde. Ja, bra. Zato not, veš. Pa izven zona greš, ali. Aha, ok, v smoku so, to pa je v holdu. Sali, beži. On ga jaz zadobo. Vidim ga, kak se premika. Evo, dede. Meni ga gori tam neki trofo. Samo jaz bi rabo heal, aha. Mogoče malo da priji z mano. Čakaj, da ga spijem 2 Red Bull. Aha, gori. Na drevo. Fuck. That's bad.